Yabe talaking misangiti ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan der Amelita Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Sky Corac, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edith Abendaño, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Rosby Pasqua, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Cesar and Jocelyn Manluntang, Jefferson and Debbie Ann Santos, Alcantara family, Rhea Laureano, Aaron J. Is, Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, IBBC LLC, Isagani and Elita Baluyot and family, Lackwell, Adelina Quezon, Lai Matia, Roseler Romero, Francesca Liwanag, Lederali Capile, Yeser Machas, Aliza Maria, Ariel Grace de la Cruz, Jobet Mijares, Ivy Mijares, Evelyn Vicente, Gloria Mangiliman, Livrada Acabado, Macan and Hipolito family, Eloisa Basco and family, Charmaine Basco, Bridget Basco, Dizon family, Kilala family, Lourdes Manuel and family, Jason Conanan and family, Lydia Balingit and family, Raul Paroli and family, Francesca Paroli and family, Rosalie Nicdao and family, Rosalie Nick Tanweco and Enriquez family, Seferino David and family, Anunciacion and Maninang family. Paraking kapag nasandari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao, Lim Manalili Falacio family, Martina Aileen de las Alas, Arthur Wilkerson, Aina Tumang, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan Diane and David Salazar, Joseph Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Raymond Anthony Garcia and family, RGMT Apollo, RPR GMT Apollo, General Oscar Albayalde and team, Obet and Minda Garcia and family, Nancy Garcia and family, Remy and Edna Libo and family, Elenita Baluyot, Owen Baluyot, Cheris and Elmer Carion, James and Jonas Conanan, Angelina Lagman, Jesus Lagman, John Michael Lagman, Bobby Cortez and family, Devi Ann Santos, Dave Clarin, Franco Dale Clarin, Cesar and Jocelyn Manluntang, Jefferson and Devi Ann Santos, Jenaline Manluntang, Joseph Marcos and Angela Sophie Santos, Rafael Dane and Franco Dale Clarin, Obet and Minda Garcia and family, Nancy and Garcia and family, Enda Livo and family, Conchita Go and family, Jojo Bolos and family, Soto family, Yoshimizo family, Rap Talaw, Ronald and Marilyn Talaw, Reden and Joan Talaw, Pascual Guevara, Joy and Joan Guevara, Mona Ocampo, Jacqueline Nedic, Eloisa Basco and family, Chairman Basco, Bridget Basco, Marlo Jose Bianson and family, Alicia Bianson and family, Camille Dantes Bianson, John Lasatin, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo,
Rogie Enriquez, Ian Irese, Charity Bodog and family, Raymond Arcilia and family, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Alice Eugenio and family, May Sunido and family, Corazon Cuellar and family, Rodolfo Ocampo Daport, Joy Velasquez, Sai Garcia, Risa Tibuli, Lydia Vargas, Vicky Aguilar. Para king malagwang kapaldanan dari Eliseo Losario. Para king kaladwa dari Diosdado Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bong Dungka, Aurelia Bantug, Roger Capati, Simeonen Eulalia Enriquez. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magnisatamoy Reverend Father Jonathan Bartolome. Gusto kikakanaku, sana may krus maglakad gulot mo, nung eme po sana rin kekang krus, kikanaku harapan alimu, nung eme po sana rin kekang krus, kikanaku harapan alimu. Quaresma panahon ng grasya, Quaresma niyang itabi paylasa, lawan mo gulot mo dokibisa ko, sopan mo ko kakong krus pusanan mo, lawan mo gulot mo dokibisa ko, sopan mo ko kakong krus pusanan mo. King lagyunan ning Ipa, po ng Anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At kepa antimore. Si Siyantala rin kaya hatang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugutang Ipa, bata maging karapat dapat magmasusi ka ring banal na misteryo. Ikang mipapasyag mit mong tula, king karanasaning taong makatuliran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakatulog. Ikang makibalo king Ipa, uling ibat ka kaya, at yaing mitubod kaya ka, Kristo pakalulu. Ikang malapit ka ring miminalo, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamat, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ikaing pagmulaning sablang biye, balo mo ingke kaming kainan. Mitmong tula ke sanang lumapit ban, makiyagum ke ka, at mamalagmang tuntun ka rin ke kang dalan. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang ibat, king libruning kabyasnan. Dingalan Diyos, king balakwit dang pamangatuliran, ngarang sasabi, king lubda. Tara, tambangan tayo, ing taong makatuliran, uling makalingas-ngas siya, king kekatamong daraptan. At sa salungotana, ing kekatamong pamibyebye. Susumbata na katamo, king pamaglabag tamo, king batas. At sa sandalya na katamong magtaksil, king kaya katamong pangayanad. Pakilala na, balune ing Diyos, at awsanang anak king Ginoo, ing kayang sarili. O yan, at yu king harapan tamo, makatalakad. Metong yang masalang katibayan, laban king kekatamong pamibalak, agyang akakitaya mo, tutuyang kekatamo makasindak.
Ing panugali na, nakalupa ning karing aliwang tao. Tala kabisada, ring dala na kayang tuntunan. King kayang pamalak, palsipikato tamo. Pangilagan ng anting dinat, ing kakatamong dapat. Pakilala ng kanuanan, ing kararasan, ning taong makatuliran. At pamagmaragul na, king tatanya kanu, ing Diyos. Lawan tamo, nung tutupin, ing kayang sasabyan. Albentapin, nung nano, ing mapalyari, king kawakasan, ning biyena. Nung ing taong makatuliran, anak nepi ning Diyos, panigane ning Diyos, at iligtas ne karing kamuara, ding kayang kasalang. Panyubukan tayo, king sengilan, at king pasakit, batang akit, nung nuyapin antiga na ka, at batang apatutuan, nung mapibabatayapin, parusan tayo, king karinerine, akamatayan. Uling kanong ipagluwalune ning Diyos, agpang kingkeyang sasabyan. Makanyan laping magmatulid, dapot magkamalila. Ing dewa kandalub, bubulaga nala. Erabalo ing lihim ng parasan ning Diyos. Alalang panayan, ape kaablas, naning kabanalan. Alalang paniwalan, agalal, amanenaya, karing kaladwang banal. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing Ginoo, malapit sa loob karetang sisisi. Ing Ginoo, malapit siya loob, karetang sisisi. Makadangat niya mata, ing Ginoo karimbanal, at ding panamdam na karing karelang kadalungan. Mamaw sila, ing Ginoo pakramdaman nala, at angwa nala karin sablang kaligaligan da. Ing Ginoo, malapit siya loob, karetang sisisi. Ing Ginoo, malapit sa loob karetang sisisi. Liligtas nala retang masisira loob. Da kalyadaralanan akapagsubukan in taong banal. Dapat ing Ginoo kakabos ne karetingan. Ing Ginoo, malapit siya loob, karetang sisisi. Ingatan nala ning Ginoo rin sablang ng butol. Ing metong man kareti ene paboren mapakli. Ing Ginoo mismo ang wanala kaladwa rin kayang alipan. Yatan sablang magsantong kaya enala parusan. Ing Ginoo, malapit siya loob, karetang sisisi. Parangalan tayo, ing mayap a balita. Papurihan ka, Kristo Jesus, agilumit, ligayat ka, purihan kita. Ligayat ka, purihan kita, Kristo Jesus, agilumit.
ginumanatilia kaya kayo. At keka antimor. Pamamasa King Mayap Abalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus linibot ya Galilea, maski burideng paten deng Hudyo. Inyang milalapit deng piyesta daring tabernakulo, makanyan man kabud kalako daring kapatad na para makipamiesta. Mintaya mo rin, may kipamiesta Jesus, dapat eyameko lantaran, mintayang makalihim. Kanita naman, ding mapilan ka ring tao Jerusalem, ngarang misabi-sabi, aliwawari yan ing taong burirang paten. O yan, at yuyaken, magsalitang hayagan king publiko at alalang asabi na naman laban kaya. Potagalang ding mamuntukan kikilalanan dang tutong iya ing Kristo. Dapat nung datang ning Kristo, alam makibalu nung nuyameni batan. At itamungan balu tamo nung nuyameni batan ing taong ini. Kanita na sinabing masikan Jesus kabang tuturuya kilog ning templo. Tunay kong kayang balu. At balu kayang tutuna kong tutunong no kaning kumeni batan. King kamatutuanan, ako dinatangket iking sarili kong upaya. Ali. Atin metong nga mitubod ka na ako, at ya, tutuya, at ikayo, eye balu. Dapat ako balu ke, uling ibat ko kaya, at yung mitubod ka na ako. Kanita mo rin, nakpandanesa na dapat uling epamiras ing oras na, alang metong mang mengangas tinagkil kaya. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Hindi ko po alam kung napanood na ninyo yung isang video tungkol doon sa isang aso. At ipong metong aso Kenny, kapatid yung makibandi, kaya metong pang aso, at Kenny tang metong aso. Aning ining aso na po, ne? Kakawunganing yan. Ne pong katapang. Ne? Kapatid gawa na po ng makibandi. Linapit na kitang aso. Balbo na ang gawa na. Tinahimik yan. Kapag kinuha na naman, linawot na yan. Kapag iningaso na. Familiar? Di ba na yung kayo po, nakatang-katapang? Potang, siguro! Potang at tuna yung kalaban. At ko po nga kahit mga kanyang king social media. Itang atilang hahamunan. Yan nga tinamilyari. Hihingi ako ng proteksyon. Huwag niyo akong sisisihin kung magtatago ako. Ay, Diyos ko, no ka rin tapang. At ipong tunay matapang, atin mo rin pong magtapang-tapangan. Ikayo po, matapang kayo? Yan. Yung taong matapangan, huwag yun na yung i-confront din nga, diwa. Pero neng kayo po yung sukatan tamo, itang mamarap tamo ka rin physical challenges. At tandaan niyo po itang metong kwento. Itang ating pong dinatang kabat. Sino matapang dyan? Lumapit sa akin ang matapang. Kabat wala lalapit, walang matapang sa inyo. Kabat ating pong metong, hindi kadagol katawan. Kabat linapit, ano problema mo? Kabat timbok na yung manita. Kabat ba't mo ako sinuntok? Naghahamon ka eh. Hindi, nagtatanong lang ako kung sino matapang. Ililista kita, nagsisensus ako. Matapang ka, ano pangalan mo? Ililista ko niya. Diyos ko, maglistaya pala. Pero ikaw yung pumatapang kayo. Kasi, potang isipan tamo na ning tapang, agad-agad ang physical courage. Karinde susukdan ning tapang na ning tao. Sino gudya king gera? Matapang yan. Mulay, lebanane, katapang na. Nakipagsabunutan, nakipagsuntukan, napatumba yung kalaban, matapang yan. Pero ning kayo po itang tapang ali naman, ali mo makanita. Pero kaya tang agyo mong manindigan, kaya kang panwalan. At tatandaan niya po itang kwento, kaya meto nga pari. May dumating, sabi, Father, gusto ko mangumpisala. O sige, maupo ka dyan. Ano yung kukumpisal mo? Father, may napatay po ako, nasaksak ko siya. Tapos sabi, ba't mo naman nasaksak? Dahil po sa discussion. Naging mainit po yung diskusyon namin. Dahil mapilit po siya. Meron po siyang pinipilit na hindi pinaniniwalaan. At dahil doon, nag-init yung ulo ko, nasaksak siya, napatay ko siya. Sabi nung pare, may tanong ko lang, ano ba yung pinag-uusapan niyo ba? Ano ba yung tungkol yung argument ninyo?
Kasi Father, pinipilit niya meron daw Diyos. Ako hindi ako naniniwalang may Diyos, pero siya, pinipilit niya may Diyos. Kaya hindi ko na mapigilan, nagalit ako, sinaksak ko siya. Ako lang, Father, curious ako. Ikaw, naniniwala kasi sinasabi niya? Naniniwala ka may Diyos? Tapos sabi ng pare, ayun Diyos, chismis lang yan. Nung ikay po nga tsuka rin, naipakibatsu, maniwala kayo natin Diyos? Opo. Andiyan saksakan na kayo? Dami na. Opo, nandiyan saksakan na kayo? Ang tabalo. Kaya po maniwala. Kasi di ba, papasyag tayo kasalbatayan ng tam king ngapong Ginoo. Kaluguran king ngapong Ginoo. Pero ang gano ka rin, potang okay mo yung sitwasyon. Potang mumuran, sisimba kayo? Ayun, po talagnat ko. Antin dyan na naman ng Diyos. O ita po, uran niya pa ita. No? What more? Nung mas challenging niya po, itang sitwasyon. Nung agyo tayong marap king panganib, lalo na nung paglaban niya, taming prinsipyo, sabi tamo matapang tabo. Kasi masaguli mong magsalita, pero potang tataka na, potang atsunia kining challenge, ning kayo po kukurol tamo. Karin mo realize na, pala buo yung loob ko. Pala totoo, yung kanakong sasabyan na pamanindigan ko. Kasi yung ginutamo, o yan po yung pepakin na king ebanghelyo. Awasan din pong propeta yung ginutamo. Naan po yung puli sabihin propeta? One who speaks on behalf of God. Poprofess na itang katurwanan ng apong Ginoo. Datang dapat sabyanan, mali sa sabyanan ng apong Ginoo. Pero itam agyuta mo, sabyanan talang karetang eustong darap tandaring kaparatang tao. Umpisa na pa ka rin ka mag-anak. Kasi yung kayo po masakit na rin po sabyanan. Bakit? Manamdaman la. Yung kayo pakipatenda ka. Yung kayo po, andyan datang masanting gagawan, di ba babash dalaking social media? Nening manindigan kitang usto, kitang tutu, ilapang pika kasaman da. Kaya rin aluan ni kayo, bisa magsalita. Yak po gawang kayong example sarili ko. Uling yak po yung pari, karing ka mag-anak. Ning kayo po at patseting problema, lapitan da ako. Kabataan among, papunta lang kaya ning pinsan mo paksabihan O kaya, papunta lang kay uncle. Diyos ko, uncle. Patsiyama kanya po, Diyos ko. What more? Nung pengari. Kasi nang po nga sakit yung daddy ko, kayo po masakit, masyasya po buntok. Gagawa na po itang eusto. Kapag biglang mamaw si mami ko. Kapag, hindi na po. O yan, ni daddy mo, tinayam kaya ka. Muli ko po, paksabi kay tatang ko. Kabat, nano naman kay, balaksan, bisa kang kumayap. Kabat, o tayo ko pa po rin. Hindi ba? Hindi, Ning kayo po, itang patsesibyanan ke, ita pong, kapuldan. Po masakit ita, pero kailangan pong gawan. O ita po yung metong challenge, potang bisa ka maging propet nating apong Ginoo. Potang bisa ka manindigan, kitang usto, kitang nunanitang mayap. May isang kwento, si Juan tumawag sa police station, sa cellphone. Tapos sabi niya, hello po, emergency po. Kasi ito pong kaibigan ko, nasaksak po siya. Nasaan kayo? Anong street ito? Eucalyptus daw po. Pakispell nga kung yung eucalyptus para ma-send ko dun sa mag-rescue sa inyo. Tapos, biglang hindi sumasagot si Juan. No? Tapos sabi ng police, hello. Ano yung spelling ng eucalyptus? Sabi, naririnig na lang yung police, yung ungol, yung Tapos, biglang sumagot si Juan, hello. Ba't ang tagal? Hindi ko po alam yung spelling ng eucalyptus, kaya kinalagkat ko itong kaibigan ko. Eto po, nandito na kami sa kabilang street. Ang street po ito, Yakal. Ang spelling, Y-A-K-L. Yakal. Diyos ko na. Ikay po baliw po nung nanungdalan tutuntunan nyo. Kasi yung ginuta mo, malino. Tutuntun niya king dalan na ning katutuan. Ita po yung metong challenge kaya katabo. Saan po yung tutok yan tamong dalan, paralan? Paralan na ning apong Ginoo o paralan eusto? Kasi maragula challenge nung manalakaran tamo kitang tuturo na ning apong Ginoo. Ing ginutaming Jesus Lavenia po king gospel. Kukutang da, aliwain ning taong buridang paten, pauli ning pamanaral na. Kabat, wapin. Kabat atin may react, o patinok ng manaral. Nung ikay po ita, atin akong death threat,
manindigan kayo pa. Kasi ning kayo po ita po yung malilyari ka ring whistleblowers. Itang pati pamilyada, magugulo na. Kaya pindingali ba, buring magulong biye, kaya manahimik labo. Pero ring aliwa, lalos lang manahimik nung manindigan king katutuan. Kasi balo mo nung nano yung tutu, nung manahimik ka, ing konsensya mo, ing manusig kaya ka. Makanyan mo naman, nung mo manalakaran, kaya tang nunaning gusto, talagang ekarin ni pakali. Kasi balo mo, iting moral obligation mo. Yung ginutang minarapya naman, karing dakal ko kontra kaya. Siguro, may takutan niya rin, pero tepa nga na yung sarili na. Bakit? Uling iting kailangan. Andiyan pang kayang panaral, pagumpisa na ng kontrobersya, kalupang yan balak ding dakpan at paten. Balo na naman ng ginuta mo. Pero balo na rin na kailangan yung tuki king kaburyana ng apong gino. Ing pepakit na ng ginuta mo, awsandang moral courage. Menindigan niya king tutu at ustu. Andiyan pang dakal kumontra kaya. Andiyan pikasaman de. Tayo po, kaya ba natin manatiling moral? Andiyan karita pang simpleng bagay. Manatiling manintunan na mamirayit. Maski dakal tukso na maglamang ka ba kanita mas dakal ka panakitan. Masaguli pong manintunan kaya tang eustong paralan. Pero patse menindigan ka ken tutu. Itang kay dakal pan challenge. Sana patunan tamo rin ining awsandang moral courage. Itang manalakaran tamo kitang nung nano itang mayap, itang maka-Diyos. Itang milalako kasal patayan king apong ginu, liputan da rin dakala kapag subukan at kasakitan king dietabo. Kasi tandanan nyo, patsekinapit ka king apong ginu, yung magsalba kaya ka. Pero patsekinapit ka kitang eusto, lalos kami takutan. Bakit? Balo mo at kang daraptan usto. Ini po sana yung pagganakakatabo. We are calling each other as Christians. Talatukin ng Kristo. Sana tunepin. Akakinde po yung panugali na ng apong kinukikatabo. Potang agyutamong marap kareng tao. Uling tutututamo kareng kiyakatang pamanindigan. Manatili tamo, kiyatang usto, mayap at maka-Diyos. Amen. Talakad ko po. Ing Diyos, iba tayo. At itamungan anak nakatamo at itamungan mi kakapatad tamo. Anya mi pagmalasakit tamo. Karing balang kayadwanan nga tamo makibat, Gino, pakiramdaman mo kami. Gino, pakiramdaman mo kami. Para ka rin daralan pamanalipit, pauling kasalpantayanan da, ampong para king manalipit karelo, tagla nila sana puso ning grasya ning Diyos, nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Para rin taong imbieme itong iyo, mabayat apupusanan, bampusanan de ing krus da kambye ning Gino, at manakit lang kasngawan ang pontula, nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Para ka ring miyamunan, paulining mayap adaraptanda, baning espiritu ning Gino, dinanalang tetagan magparati, nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Yan ni po doon tayong salita ang kapagnasan. Ginong Diyos, ding biyemi munyela sanang patutuke ka, at dinalan pamanalipit, at pepasakitan dang makanyan-kanyan, baka mi mong mipatawaran ang pong mikabye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. In
tamong daon, matanggap yara pa ni Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanin sa ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulong. O lubos mayupayang Diyos, ing makakayap ng upaya niting sakripisyo, ikapos na kesana, king pamikasala, at so pa na kaming lumapit kaya kambening dalise puso. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka antimo. Iyat nayo ren puso yo. Makatas na la king gino. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos kingalananggat lubos mayupaya. Adman mong ipasyag mi ing kapasalamatan mi kaya kapamilatan ing pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi, apatpat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing atsuking kagipitan ing kayapan mo kaya kami. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit mi ing kaya kaligaya, layon makiabe alantok ng babiyang kapurian kaya kat ngaming kakanta. Sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayon king Espiritu mo ban para kaya kami manyalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon kusang luking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. Pasalamat siya kaya piraso na binya na kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya, tingka na akong katawan na mi daon para kaya kayo. Pakanyan mo naman kay ba't ni nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya ning bayo at alan hanggang tipan na mibubu para kaya kahit para ka rin dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Ke kami yang papasya, wanggana king datang ka, king kekang ligaya, wanggana king datang ka.
king kekang ligaya. Inyang eni, gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon miya kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo keka. Papakumbaba ming pagamuabo. Ikaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting meto ning Espiritu Santo. Ganakan mi ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatuban, mi ganap yaking dugut kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa. Florentino at Pasiano, di ka kaming obispo at disablang pari. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling niya di sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan. Gawin mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban kaya ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kaya ng Jose kayang esposo, kaya bering apostol, at di sablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon purian dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman king alanangga. Ngini madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Wanting pamamata at ni kareni kasala ke kami emuke sa mungkin tukso nunay kahusti Ikabos mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekalikan, o ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalik dandi kaya kaming kasalanan. Lune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Kapayapan yung ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimo. Ipakitaan mi ka merong tamking kapayapan.
Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos sa bilalako, king kasalanan na ningyatu. Mapala rin mayaos, makisulok king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako.
announcement po. Ang mga Madre and Daughters of St. Paul Missionary, Sister of Social Communication, ay nandito ngayon na may dalang mga Biblia, novena, gabay sa daan ng krus at bisita iglesia, at iba pang mga libro na makakatulong sa atin na mapagnilayan ng mas malalim ang diwa ng Kwaresma. Matatagpuan ninyo po sila sa magkabilang gilid ng simbahan. Ang pagtangkilik ninyo ay lubusang makakatulong upang maipagpatuloy ang kanilang misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating pong second collection ngayong araw na ito ay para sa alay kapwa. Ating pong tinatawagan ang representative ng Social Action of Pampanga upang magbigay pa ng detalye para sa kanilang mga proyekto. Mapagpalang araw po. Ako po si Juliana D. Caling Vicente, isang scholar ng Social Action Center of Pampanga o SACOP. Dahil sa inyong suporta, nakakapag-aral po ako sa Don Honorio Ventura State University o DABSU. Nasa 4th year college sa kursong BS Social Work. Narito pong muli kami upang magbahagi ng aming pasasalamat at maikling ulat patungkol sa programa ng SACOP na tinutugunan ng Alay Kapwa. Sa ilalim ng Alay Kapwa Educational Assistance Program, tinutulungan ng SACOP ang 600 na kabataang mula sa mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng libreng matrikula, allowance at pagsasanay. Mula 1996, 999 na ang nagtapos, 30 ang pumasa sa board exam noong nakaraang taon, at patuloy na tinutulungan ang kanilang mga pamilya. Isinusulong din natin ang programang pangkalusugan, nakapagbigay din ng libreng serbisyong medikal sa 707 pasyente, kabilang ang dental extraction na 100, operasyong tuli 117, at medical consultation na 490. Sa tulong ng PCSO, 52 pasyente na may chronic kidney disease ang natulungan sa kanilang dialysis. Sa pakikipagtulungan sa Kapampangan Development Foundation or KDF, na ipagkaloob natin ang prosthesis sa isang nangangailangan at 5 pasyente sa libreng operasyon. Sa Katarata at sa ABC, Global for Health, mayroong 72 pasyente ang nabigyan ng medical na konsultasyon at gamot. Sa suporta ng ating parokya at partner institution, 2,320 pamilya na salanta ng kalamidad ang natulungan noong nakaraang taon. Dahil sa inyong tiwala, patuloy nating naipapatupad ang mga programang ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Poon sa inyong kabutiang loob. Maraming salamat po. Madalangin tabo. Hoy paming malugod kaniting Eucharistia, lilipat kami iba't king kamatayan papunta king biye. Idayo mo kami king matwa at palpika sa alaming pami biye at sa upan mo king manatili kaniting bayong biye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Ing manatili kaya kayo. At kepa ang timurin. Manalangin tabo. O maluguda pong mamakalulu, pisyag mo kang bening banala krus ingalang kupas alugod mo, king balen ay iniwi mo. Pakiramdaban nyo po ding panigapot panalangin ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbay king aluwang lugar, ding mag-board exam, ding mag-bar exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo. At tanggapan dang mit mong kapasalamatan, ingkalam na ating utang alub babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti aga nakada sana ing pangako daking binyag na ikamo kabuting karelang luguran at suywan ng ting Diyos, manggaman king alanangga. Amen.
Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daw ne, umena ko yung kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Maya Diyos. pabako. Pusuman, ngekeng panaligan, gawan mo puding pusumi, anting puso mo. Puso ng Jesus, pusong mapag